Mwaramutse neza bakunze b'Ikirura TV naho muherereye hatandukanye, abo bwije tubahaye mwiriwe nabo bukeye ni mwaramutse. Uyu munsi ni na kane iminsi 25 y'ukwezi kw'icenda umwaka no w'ibihumbi 2025 kuri mikoro z'Ikirura ni Mutombi wa Savana Geste Bigizi tugiye kubagezaho amakuru yuko akarere k'imisozi miremire murenge ndetse n'imigufi uko kajutse. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kurambura mu kanya. Amakuru yacu reka tuyahere mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize Minembwe. Turaza gukomereza ku ndondo ya Bijombo, indondo ya Rurambo, aho tuza kwikonera mu misozi migufi Bibogobogo, tumenye abaturage bahaherereye uko babyutse. N'ubundi turakomereza mu mujyi wa Goma, tuza gusoreza amakuru yacu mu mujyi wa Goma. Amakuru yacu reka tuyahere mu misozi miremire y'Imurenge mu gace ka Minembwe n'inkengero zigize Minembwe. Juste umujyi wa Minembwe abaturage bawutuyemo bafite amahoro, bajutse neza. Aka kanya ka mu gitondo uyu munsi ni na kane, bakaba bajutse neza. Abanyeshuri bakaba berekeje ku mashuri yabo, abahinzi bakaba batangiye kwitegura baja mu mirima, ndetse n'abungeri nabo aya ni amasaha y'abazukirije, baracazukirije kugeza aya masaha, ndetse n'abandi bafite amaduka yabo ubungubu yose amaze gukingurwa. Aho ni muri Minembwe centre. Inkengero za Minembwe nanone nabo bakaba bajutse neza, duhereye mu marembo yose agize kano karere ka Minembwe. Za Rugezi ni amahoro, bajutse neza. Agahwera bajutse neza, Point Zero bajutse neza, Birarombiri cyangwa se hariya za Mikenke naho bajutse neza. Ni mu gihe umwanzi yaramaze gusa n'uwazengurutse kano gace ka Minembwe cyangwa se uno mujyi wa Minembwe, atekereza ko azawugabamo ibitero, ariko kandi nanone abasore barahagurutse kugira ngo barebe uburyo bashobora kuzasubiza umwanzi inyuma. N'ubundi barahagurutse kandi baramuhagurukiye. Umwanzi nawe kuri none iminsi yari yaragambiriyeho kugabaho ibitero yararenze, tugatekereza ko wenda ari uko yamaze kubona neza yuko amarembo yose yamaze gufungwa, kuko yabonye ko nta nzira ashobora kuyabonamo. Rero bityo amarembo yose ya Minembwe akaba ajutse neza. Aha muri Minembwe bakaba hari igiterane babitegura cyo gushima Imana cy'ishirahamwe rya Ebenezer. Uwo mukutano ukaba witwa Ebenezer, n'ubundi akaba ari amashimwe yo kwibuka abantu benshi babo bazize impanuka yo muri 90 yo muri 97 n'umunani aho, ndetse n'abandi bo mu 2012 ba Ebenezer bazize nanone uko baremwe. Abo bose bakaba bazibukwa muri ico giterane cyabo. N'ubundi muri Minembwe hakaba hari hasojwe ibindi biterane byinshi bitandukanye, aho habaye umukutano wa munini wa Sepake cyangwa se w'abasepake munini cyane witwa Nyarukutano, ndetse no kuri iki cyumweru bakaba barasoje uwundi w'abafakazi witwa Avok. Nanone ibyo ni biterane bigenda bitsimburana, ariko byose bifite intego imwe yo gushima Imana kubera ko yabimanye muri iyi myaka 8 bakaba bagifite amahoro n'umutekano. komereze n'ubundi muri zino nkengero zigize Minembwe. Point Zero ivugwa mu ngabo nyinshi z'abarundi, ndetse ku munsi w'ejo baba barasubiranyemo bonyine kuri bonyine. Point Zero hariya hari ingabo nyinshi z'abarundi, zimwe zaturutse Bibogobogo zikaza kuzamuka n'ubundi zikarengera Point Zero, n'izindi andi makamyo n'ubundi agera kuri 78 nayo ejo yahaye kiriya kiyaya cyose cya Bibogobogo aza kuzamuka, ndetse iyo mu mugambi wayo bashobora kuzagaba ibitero muri Bijabo. Urumva ahandi bashaka kuzinjirira, n'ubundi naho Mutambara bazamukana kiriya kibira cya Mihanga, baza gukubi abandi bazamukana za kwa Swima, baza gupaswa berekera za Gihamba, bazaseruka za Rubinganyoni ngo bongere bagabe igitero muri Bijabo. Ariko abaciye Mihanga bazaserukira za Gatongo, baze gukomeza ikibira cyose cya Ndobo ngo bazaze kurasa Bijabo. Aho ngaho rero ni ingabo zimwe z'abarundi zaje gutyo ku bufatanye na FARDC, izindi zavuye Bibogobogo ziza Point Zero. Nazo umugambi wazo nta kindi no gusenya no kurimbura Imurenge, ariko kandi ntibizobahira kuko babyifuza, banabigerageje kenshi, ariko naho bazigera baja. Nibwo ku munsi w'ejo bonyine kuri bonyine baje gusubiranamo umugani wa yandirimbo ya wa muririmbyi ati bonyine wawo. Reka dukomereze n'ubundi muri Mikenke na Gipupu.
Gipupu ni ukuvuga ko ubu bafite ubwoba. Gipupu bafite ubwoba bwinshi cyane kuko umwanya n'umwanya bashobora kuhava. Uribuka kuko Gipupu nayo yabaye indiri yego y'abanzi. Banatangiye kwikanga no kubesha nabo nyine ngo Gipupu ngo bayinjiyemo ngo bayisenye ngo iki ubwo n'ubwoba gusa n'ubundi ni bizababaho nibashaka bakomeze bavyitegure ni mirindi bahe bumva bababwiye kuko amadubu iyo ari muri Mikenge Gipupu ni ngombwa ngo nyeganyege. Rero no kuvuga kuko batangiye bonyene guhwihwisa ngo biki n'ibiki ngo Gipupu yafashwe ngo baturutse za Mibunda ibiki n'ibiki ariko buriya bwose n'ubwoba ariko kandi ko baravuga ibizobabaho. Yego ni bigiye kuba kandi vuba cyane bidatinze. Ariko kandi amadubu aherereye hariya muri Mikenge n'abaturage ndetse na za Gahwera na ziriya nkengero zindi mu Marango ukikonera n'ubundi za Rugezi hariya hose bakinguye neza nubwo ibitero bitari kure hariya ariko kandi babyutse bakinguye neza. Ni ukuvuga ngo ahantu hose amaduba aherereye n'intare kamera zabo zirazuminga ahantu hose aho umwanzi hose anyura aho atuye aho ari mu gushinga amakamasha aho atekereza gushinga andi atarabikora. Ni ukuvuga ngo kamera z'amadubu bazazizuminga zigahita zibaheza amakuru n'azose saa y'ibyabiba gusa arahita bahereza n'ibizaza mbere. Ni ukuvuga kuko ibo ni abahanuzi yego bamenya imigambi y'umwanzi cyane aha yitegura n'ibitaraba. Rero ni ukuvuga kuko ibyo byose bahe bikora yego ibyo byose bahe bikora amadubu arabizi yego ibyo umwanzi byose ategura n'imigambi yiwe yose n'ashaka kugaba ibitero hose hatandukanye. Amadubu ahagaze ku murongo y'urugamba kandi ahagaze imara. Dukomereze n'ubundi amakuru yacu mucyo hagati aherereye abungeri n'intare n'amadubu. Ni ukuvuga kuko n'ubundi ariya abungeri bameze neza ndetse n'amadubu nubwo umwanzi ahayikusanya yasaze ngo n'ubundi arashaka kugaba ibitero muri Bijabo ariya makamyo agera muri 7 ndetse akaba yaranatumye n'intumwa akaba agenda ziriya ntumwa rero yigereje ziriya ntumwa ndakundi yego buriya n'ubwoba n'ukubura ukundi bagiye yego ubundi uja gutera ninka kwa kundi kwa kuriya mufurero wavuze ngo bazabatungura ibo bazamenyesha bagiye bagenda batamenyeshe ko n'ubundi byabo biba bizwe. Karuba niwe wavuze ngo bico gabangira ngo afande general ngo yarabatunguraga ngo bari ku meza. Rero ukibaza ukavuga ati se iba nibo ko baratumye intumwa ngo bazatera Bijabo ngo tuzotera Mikenge izo ntumwa bagiye gutera oya gusa n'ubundi ni kwa kubura uko bagira gutera se aho rwose ni ukuvuga ngo baba bazi ko bazotsindwa bakavuga ati reka noneho tubereke ko natwe turi abasirikare ga nubwo turi mu gutsindwa iminsi yose ariko tubereke ko natwe turi abasirikare. Ubundi umusirikare utuma akavuga ngo tuzoza ni wa musirikare uba wiyemeye akavuga ngo tuzoza kandi yamara akaza yashaka agakora icyo yaje gukora. Ariko bene bariya bo ni uguhuzagurika nyine ni ukubura icyo bakora. Dukomereze n'ubundi amakuru yacu muri Bijombo. Muri Bijombo ni ukuvuga ko abaturage babonye buca twababwiye kuko ari za ngabo z'abarundi zikomeje movement yazo n'ubundi bivugwa kuko ingabo z'abarundi zari ziherereye Maheta n'Amagunda ubu ngubu arizo zaje Rurambo. Yego izari Rurambo akaba arizo zapasuwe zija za Mwenga. Izo za ngabo zagaragaye Mwenga zagaragaye iriya Mwenga bavuga ko igikundi cy'abarundi yego kiri za Mwenga no kuvuga ni za ngabo zari muri Rurambo. Naho izi zari muri Magunda na Maheta nizo zaje muri Rurambo. Izari muri Gahuna hariya Gahuna zimwe twababwiye nijoro ati batamenye iyo zerekeye yego nizo zapasuwe zija za Gipupu. Iyo niyo movement ya ziriya ngabo z'abarundi zikomeje gukora
Kora deployment ya gisirikare ariko kandi wibuke kuko n'izindi nshasha zavuye za Burundi n'izindi mu Burundi n'izindi zavuye hariya mu Burundi nazo n'iziriya zazamukanye za Mukoko ziza kurengera hariya za Pwenzeri iyo gusira cyari movement y'abarundi ya ziriya ngabo z'abarundi mu byo bahebika ngo ko baritegura urugamba wanyuma rugamba uburyo ngo abarundi barufashe baravuze ngo bareke kwita kuri FARDC cyane n'abazalendo basanze ari abantu ngo badakunda igihugu cabo ngo ahubwo bari mu bakigambaniye noneho bari baraje baje gufasha FARDC n'abari abambari bayo bose na FDLR noneho ngo amare gushika basanga ahubwo bari mu bagambaniye igihugu cabo baravuga ati noneho twe guko bigiye kugenda nuko titugomba kwita kuri abangaba twaje gufasha ahubwo twebwe twirebeho nk'igihugu cacu c'u Burundi nitubona tugwaniye muri Uvira tuzomenye ko Bujumbura atari yacu buvuyemo Bujumbura atizobikiri yacu rero intambara yacu nyamunini yego tuyishore mu misozi miremire ariyo tuganira urugamba rwacu mu misozi miremire ya Minembwe n'ahandi hatandukanye aho niho tuzobasha kuvuga ngo turinze Burundi ariko nitubona tugwaniye mu kiyaya tuzomenye ko zacu zarangiye ariko ukibaza ngo ese mu misozi miremire ya Minembwe cyangwa se ku ndondo ya za Bijombo niho hafi kuruta Gatogota ko barimo gusigwa uwo bita umwanzi muri Katogota bamara bakazamuka bakaje Mwenga ko barahuruka Mwenga badasize umuntu Gatogota bamanje agakuru Gatogota hari anakamanyura ku rugero barangiza akabona kumenya yuko barinze umutekano w'igihugu cyabo kuko kamanyura ni ku mupaka w'u Burundi ahubwo bari abantu nabo bafite nk'ubwenge umuntu ashobora kuvuga ngo ni buke nigute muvuga ngo ko muraza kurinda umwanzi wanyu mugatambuka mugaruka Mwenga ubundi akazamuka akarenga muri ho plateau mugasiga umuntu uri kamanyura na Gatogota mupakanye uri ku mupaka wanyu ntabwo tuvuga ngo bafite ubwenge buke ni buke iyo baje kugira ubwenge yego uzi igisirikare umusirikare warahiriye munsi y'idarapo ko acungira abaturage umutekano ntabwo ari kubashoraho intambara yego ni ukuvuga ngo ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi gihagurutse kwica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye mu misozi miremire ahubwo uyibaze n'ikindi kintu cy'igisirikare kizima cizi igisirikare bakigendera ku moko bakavuga ngo isura nimba gisegeti yaravuze ngo isura ntayishaka ku mpamvu ziwe ni gute namwe abarundi mwinjira muri ico kintu cyo kuvuga ngo yego ahubwo tuvuze gutyo tugeze ku Burundi nibuka n'ubundi na rekritema ihayibera mu gihugu cy'u Burundi ni cyane rwose nayo turaza kuyigeraho iriya rekritema gusa nashakaga tubanze ni ikintu kibabaje cyane aho leta y'u Burundi ihaguruka igafata abaturage ikabagira ibyashara ikabica ikabarandura yego igendeye ku masura ndetse ku bufatanye na leta ya Kinshasa Gisegeti na Ndayishimiye bicaye ku meza imwe ko barica abanyamurenge nibo bagize isoko ndetse bahe bakoresha muri bamwe ukibaza ati se umunyamurenge yagiye kuvogera gute igihugu cy'u Burundi niki nimba Ndayishimiye avuga ngo yaje gushaka Red Tabara umunyamurenge yabaye Red Tabara ryari umunyamurenge yigeze anakorana na Red Tabara ryari umunyamurenge yigeze akorana na Red Tabara Red Tabara se bayobewa hiri imyaka bamaze muri ho Kongo ni nini kandi abarundi presque bagiye kugeza imyaka 8 bari hariya nukuvuga ngo ubu ngubu abarundi bafite batayo 12 ziri mu misozi miremire zigera mu bihumbi 10 z'abasirikare b'abarundi bivugwa ko byose abarundi mu kuzamuka kwabo bazamutse bavuga kuko baje guhiga Red Tabara yego byukuri abakonzi b'ikirura muraza kutwihanganira gato tubanze tuvuge hejuru y'aba barundi bavuga kuko bagiye kuzamuka gushaka Red Tabara ije n'ubundi kwangiriza ngo ifite umugambi wo kugara ibitero mu gihugu cyabo ariko kumbe ntabwo ari Red Tabara baje gushaka ahubwo baje kwica abaturage b'Imurenge ndetse no kubanyaga ibyabo ni ibintu bibabaje ndetse ni ibintu amahanga agomba kurebera gusa ikigaragara cyo baje bitwaje Red Tabara ariko baje mu mugambi wa Gisegeti yabatumye yarababwiye ati jewe nateguye genocide yo kwica buno bwoko bw'abatutsi zobumareho muri Kongo simushaka
Gisegeti ashora y'intambara biramunanira urabizi ko yigeze gukoresha za mayimayi biranga akoresha n'abandi ba FDLR biranga arihagurukira wenyine ku giti ce na FARDC ye aragerageza biranga noneho nukuvuga ngo yahagurukije leta Ndayishimiye ari kugira ngo ize kumufasha gukora genocide yateguriye mu bwoko bw'abatutsi baherereye mu misozi miremire y'Umurenge rero nukuvuga ngo nawe Ndayishimiye noneho yanga guhaguruka mu izina ryo kuvuga ngo ngiye gutsemba ubu bwoko bw'abatutsi aravuga atereka nitwaze Red Tabara ariko Red Tabara mu zukuri baza hiherereye amashamba irimo barayazi za mayimayi zikorana na Red Tabara nibo bari kumwe nabo ubu ngubu ko barakorana na za mayimayi kandi arizo zikorana na Red Tabara ni ukuvuga ngo umunsi boke na Red Tabara ziriya mayimayi zobashorera neza zikaba zibabwira ngo ngaba kuko ntibigeze babashaka ntibigeze bakenera no kubirukana ariko kandi rero ukibaza impamvu Ndayishimiye yo kwemera gutsemba ubwoko buri wabo ubwoko ngo kubera ko gusa ngo bafite isura y'abatutsi inyungu y'igihugu yego kugira gusa ngo abone inyungu abike arye amafaranga y'amaraso y'ubwoko bw'abatutsi ngo kubera yuko ngo ari abatutsi ngo Gisegeti yahize kubarembura ngo rero reka ngo bifatanye kugira ngo abonemwe inyungu yo kubika ku mifuka ye uko niko bimeze hariya za Rurambo barabyutse neza yego ukuvuga ko abaturage baherereye hariya muri Rurambo barabyutse neza barakinguye ni nyuma izo movement nyine z'abasirikare z'abarundi zavuye Maheta Magunda ziza Rurambo izari Rurambo nazo zagiye za Mwenga ako niko kajagari ni kizo ngabo z'abarundi bakomeje gutforowinga ingabo zabo ahatandukanye rero reka dukomereze mu misozi migufi ariyo za Bibogobogo ndetse na za Uvira abaturage baherereye hariya babyutse gusa ko barabona gusa movement y'ingabo nyinshi zirimo gucaracara zica hariya ntivyoreka gutera abaturage ubwoba n'impungenge ntivyoreka gutera abaturage ubwoba n'impungenge kuko bariya ntibizerwa 100% umwanya n'umwanya bohinduka abaturage ngabo zatsinzwe kuriya ku rugamba zo kwizera nta n'abaturage bo bagira icizere hari nubwo bo babwira ngo turabarinzi bicara n'ubundi babikanga cyane rwose pe ariko kandi abaturage bavyutse neza barakinguye hariya muri Bibogobogo ibikorwa remezo birakogwa hariya abanyeshuri bariga abahinga barahinga nubwo bataja kure uribuka kuko nubwo baturanye n'andi moko hariya nka ababembe abanyitwa abafurero ariko haraho abanyamurenge batemerewe kugera yego kuko dusanzwe tubibabwira haraho batemerewe kugera rwose cyane rero uko niko bimeze hariya muri Bibogobogo ariko abaturage bashima Imana ko ibaramukije amahoro umujyi wa Uvira n'ubundi dukomereza mu kiyaya tuza kugana ku musozi w'amakuru ya umujyi wa Uvira n'ubundi nabo barasa n'abajutse neza niko twovuga ntacabaye muri iri joro ubu mu gitondo bajutse neza abanyeshuri nabo ko bariga ndetse n'ubicuruzwa bimwe na bimwe byaratangiye gusa nta mutekano uhari nta bwisanzure buri muri Uvira kubera ko ingabo zabaye nyinshi kandi tortire nayo yararenze no kuvuga ngo gutoteza abaturage kwararenze no kuvuga ngo mayimayi azaza akivugira ibyiwe FARDC yaza yasinze akivugira ibyiwe no kuvuga gusa ngo mu mujyi wa Uvira ni ingabo zasinze nta kindi zigaragaza no kuvuga ngo umuntu ari mu gusinda yabwo ikimogo cyangwa se inzoga ze akamarasa hejuru cyangwa se akamerekeza mu baturage mu isoko akamayirasira ni ukuvuga ngo nako kavuyo k'ingabo kari hariya muri Uvira ariko kandi nanone abaturage bari basa n'abazutse neza nanone movement nayo y'ingabo zikomeza gucaracara n'amakamyo gusa y'imodoka akomeza kuzenguruka hariya y'ingabo z'abarundi tugitandukanya mu Burundi na hariya muri Uvira ndetse n'inkaho umupaka bakuye sinzi ko deje mu hari igikora ntayo kubera kuko movement yabaye ni ukuvuga ngo abayobozi ba Kongo hariya murabizi ko hari ofisi ya guverinora hariya ya province ni hari yiri ni ukuvuga ngo izo zose birirwa muri Uvira bagataha i Burundi abi Burundi nabo ni ukuvuga ngo birirwa muri Uvira bagataha i Burundi ni nkaho umupaka bawukuyeho ni uruvija n'uruza gusa gwakajagari k'ingabo n'abandi banyapolitike babo bapfuye amaso bakomeza kuzenguruka ari abanyapolitike badashakira abaturage umutekano bafatikanye n'abicanyi kwica abaturage bura nta wavuga ko ari abanyapolitike nanone ni ukuvuga nakajagari n'ubundi tukiraha muri Uvira
mu gihugu cy'u Burundi hariho rekiritema ndetse hari abahawe amafaranga yo kuvuga ngo bazamuke baje mu nkambi z'impunzi utangira za Bwagiriza Muyinga za Musasa ndetse na za Kavumu baje gusansibiriza abasore b'abanyamurenge gukenera ngo baze babajane muri FDLR babajane muri Mayimayi babajane bababesha bitwaje ngo ni tuzatwirwane. Ibyo ni ibintu bikorwa n'abanyamurenge ndetse bahawe ifaranga n'abandi banyamurenge bavuga kuko bagende bafata abasore hari. Rero muri bimwe tugerageza kubwira abasore b'i Burundi turabizi kuko bakurikirana kino kinyamakuru mugende mube maso twababwiye kuko twirwaneho nta rekiritema ifite nta rekiritema ifite ntiyihaza gusansibiriza aho ngaho mu Burundi muzi umubano wa twirwaneho n'igihugu cy'u Burundi. Rero mube maso mumenye abahe babajana barabajana bitwikiriye izina rya twirwaneho ninka rya jambo rivuga ko ngo mwihindura intama imbere muri imisega iryana. Rero bitwikiriye izina rya twirwaneho ariko kandi imbere mumenye kuko ari ba FDLR ari ba Mayimayi bari abayakutumba. Rero mube maso. Yego nyuma yaho mu mujyi wa Bujumbura hagereye umujanama wa Gisegeti ariwe Kongoro ndetse na generale wa Kagara ariwe Gasita ndetse n'undi mugenzi we witwa nde hariho Gasita na Kongoro nundi ntibutse izina ryo baraza kuri gihugu. Yego bari batatu. Nukuvuga ngo bagabo bagiye hara mu gihugu cy'u Burundi kufatanye na leta ya Bujumbura bababwira ico bashaka. Rero bagiye barahamagara abaturage bose mu bwoko bwa Nyamurenge bagenda bababwira ibyo bashaka ko bazakora ndetse abatavyumva bagenda babahendesha udufaranga. Rero bahitamo umugabo umwe ntibutse izina neza abari batuma mu nkambi. Rero ivyo tugishikiye kubwira abo basore bose cyangwa se abanyenkambi umuntu wese muzobona yaje kurikirita mu nkambi ibyo azababwira ngo mu kubabwira ngo bazabashira mu gisirikare mu cya leta ya Kongo mu cya kabiri ngo bazahita babaheza nimero matricule ngo batangire bahembwe. Ibyo ngo nizo bari mu kubakangisha ibindi bakababwira kuko ari batwirwaneho iyo babonye abasore batahebunga. Yego babahenda ko ari twirwaneho tweko twaje turi twigwaneho. Ariko nabandi nabo bakababwira ko ngo bagiye kubashanga mu gisirikare cya leta ngo bagahita bahabwa ngo nimero matricule ngo bagatangira guhembwa ngo ndetse ngo imiryango yabo ikabaho neza. Rero reka tubabwire ngo ko barabajana ngo muje kwica baso n'abanyuko mugiye kwica banyogosenge n'abanyekorome mugiye kwica baso wanyu mwasize ruguru. Rero nta kindi babajaniye umwana mwenge cyangwa se umusore w'ubwenge izo bintu mugende mu bihagarike yuko izo bintu ntabwo ari ngombwa. Si ngombwa kugira ngo uzofata imbunde ngo yerekeze ku muvyeyi wawe mugiye kumurasa. Biteye isoni kandi biranagahitse cyane. Rero mugomba kubicikaho mukamenya ubwenge mukamenya abo mukurikira abaribo. Rero tugana mu kiyaya cha Plaine de la Ruzizi naho ingabo ni nyinshi akajagari ni kenshi uruja n'uruza n'ubundi bw'ingabo abarundi hariya ngo bahashinze intwaro ngo zishobora kuzarasa ndetse mu gihugu cy'kibanyi cy'u Rwanda. Ariko nanone ivyo nizo bitekereza nizo bakora nimba bafite imbaraga nibabaze bigire Gatogota babashe gukuraho iri Gatogota na Kamanyura. Nimba muri abagabo mubigerageze mupime muzabone yuko banyuko nabo bavyaye abagabo nimba muri abagabo. Ariko turabizi ko banyuko bavyaye imbwa. Rero nukuvuga ngo umujyi wa Bukavu umeze neza. Gatogota na Kamanyura umutekano ni wose ihondaga ngo ubwo hasimba atakibazo. Nyangezi na Bukavu naho umutekano umeze neza cyane ndetse twababwiye kuko gutangira za kazi ba Warungu ubu iri mu maboko y'abasore bahetse isezerano bambariye umwambaro w'ubutsinzi. Yego abo bari iyo migi tuvuze iri mu maboko yabo. Tugana ku musozo w'amakuru yacu umujyi mukuru wa Goma umutekano ni wose habisutse neza. Yego ibikorwa remezo ibikorwa rusange birakogwa kibisanzwe. Yego reka tubashimire n'ubundi abakomeje gukurikira Ikirura TV1
iriya za Masisi Masisi na Warikare ejo ku munsi w'ejo imihana 9 abaturage babo bahunze bagana mu bice AFC M23 igenzura kubera yuko bazabona gukomeza kwirukanka inyuma y'ingabo zatsinzwe n'ubundi zikomeza kugenda zitsindwa ahubwo bigira inama reka tubashimire n'abagabo cyane n'abandi ahubwo tunashishikariza n'abandi yego nta mutekano mufite aho muri nimuzo mubona ingabo za leta ya Kinshasa ko zifite tendance yo gushotora amadubu n'intara aho baherereye muzoza mwigira inama yo kubahungiraho ahubwo n'abari Kinshasa nta mutekano bafite abaturage bumva bakeneye umutekano Kongo ni yacu twese yego turayisangira iwanyu ntaho uzawushika uhabera impunzi ni iwanyu muza mucungirwe umutekano n'igisirikare cy'umwuga kiza agaciro k'umuturage ndetse n'ibyo icyo nta kindi ni AFC tutiriwe tuvuga ngo twigwaneho na AFC baherereye iriya babashije kugira ibitekerezo byiza baza guhungira ahari igisirikare cya AFC bibwiriye inama nziza ndetse bagiye kubona umutekano mwiza kandi ndetse twonabwira habe na Vitale Kamere ufite umutekano mukeya muri Kinshasa ashatse yagana inzira ni nyabagendwa ashatse yagana inzira y'ukuri umukongomani wese hariya arakiriwe afite ijambo kimwe n'undi wese afite agaciro kiwe nk'umwene gihugu w'umukongo nukuvuga ngo inzira y'ukuri n'ubugingo nija kwa data mu ijuru naho indi nzira y'ukuri hano ku isi inzira y'ukuri y'umutekano n'amahoro ni muri AFC ufite umutekano muke ufite amahoro make ufite ibitekerezo by'ubucuruzi ariko yareba akabona n'ubundi ntaho yokorera business ziwe ufite gutura mu mutekano n'abana be bafite umutekano inzira y'ukuri n'amahoro n'ibyishimo ni muri AFC ni muhindukire naho inzira yo kurimbuka ni kwa Gisegeti ni Kinshasa hariya ahacunzwe umutekano n'ubundi n'ingabo zatsinzwe ndore Gisegeti akora iciza yabuze kibi kumpanuka ikibi cyabuze yo kwisanga mu mpanuka yakoze neza ariko nukuvuga ngo ibibi byose usanga kwa Gisegeti ngayo rero nguko uko havyutse mu misozi miremire ndetse n'imigufi n'ibivugwa hirya no hino nuko byifashe mukomeze mukurikirane Ikirura TV1 kibageza amakuru yizewe kandi ku gihe